Lokho Baphela umsebenzi. mina ngazothi mina wena uyangibona manje ngisuke ngi-off wena awungifonelanga wena today ngize ngi-off ngaze ngatshela ngathi ngi-off for 3 days Wena ufoni ngani? ukade ubani indoda phakathi kwami nawe Kusho ukuthini lokho? Wena ufoni ngani? kusho ukuthini Ukuthi indoda kambe kwathiwa mina kenzi ufoni. kahle kahle uyanginyela Ungathi ngangiyela wena into ikobhla ngangivashela khona phela nayo iyakhathala iyakhathala ubani obeyisebenzisa lo 5 months sonke mina ngiyayisebenzisa. kodwa kusala yona iyakhathala yadinga ukuthi iphumule 5 months ngiphumule uma uthi bathi ngelanga imvakashelile angazi noma wayezama ukungisakha or something wazongiluma ekuluma engiluma enkomeni ngathi mengithi ngiyayibuka esibukweni sekudlula insukwana because angizwanga ngalelo suku lelo because kusashisa sekudlula insukwana ngithi mengiyayibuka ayibo nginesilonda la uyena futhi vele wayekade ngilumile ayibo mina ngeke ngikwazi